Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenyankomo Savukazi Mvuleni, intokazi yazala Mamkhize. Namhlanje ngiyanamukela ku-show esibiza ngokuthi izigameko zempilo. So ubhuti uzokasichazela kabanzi ukuthi ingabe bamgila ngani nanokuthi usehilile na. So asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo sesinjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngicela usondeze i-mic kuwe. Thank you. Ubhuti wakho bayisibongo? Wangcobo. Okay, mashiya amahle ngathi azoshimayela. Yes. Ubuya kuphi ukuhlala? Ngokuhlala ngisempumalanga. Okay. Ufike nini la eNatal? I think like it's 2 months back. Okay. Yeah. So, benjani impilo yakho usakhula? Impilo yami beyive impilo nje normal njengawo wonke umuntu. Like yeah, but Ubuphatheke kahle emndenini? yes, 100% emndenini benge right kakhulu. Okay. Cela sivele sihlale nje phezulu kodaba oluzele today. Ungichazele ukuthi bagila ngani kwenzakalani? Like okwami kwangenzakala kwangela like into like nami engangalindele ukuthi into engenzeka like ngagileka cause like ngangiyingane ngifunda ngisesikoleni so like njalo mangihamba ngiye esikoleni njalo ekseni kwekunomuntu bengithi like uyangisiza ngimbuka njengomuntu we role model kumina ngendlela aphila ngayo lifestyle yakhe yonke into yakhe so like yeah so bethi mengibona njalo angithathe anginike ulift mengiye esikoleni and then end up kosisikhathi egcine nginika nemali yokukhera esikoleni. Umuntu wase surrounding? Yes, umuntu around. Okay. Yeah. Umlisi usifazane? Yes, wesilisa. Okay. Oshadile like ona yonke into so nje like umuntu like ngiba ngisho ukuthi ngangimbuka njengomuntu we role model. Unomndeni, unabantwana, unomama wasekhaya. Exactly. Yes. Okay. So kwenzakalani ke ngobhuti wabantu we role model yakho? Ubhuti so like be umuntu ubehla sonke isikhathi ehleze nginika nje ulift ngoba senze nginika ulift and then like kwathi uhamba kwesikhathi so like elenginika lezi zinto enginika lezi zinto anginika zona so what like lezi zinto anginika zona usedinga ukuthi ngiyibuyise back again. How? Ngambuza ukuthi ngiyibuyise back again kanjani because like angikwazi ukuthi anginayo imali yokuafford ukunika. Why investor kanti kuwena? Like shoot be seems like kube kuyinto kanjalo. Exactly. Uthi uzozibuyisa kanjani lezo zinto lezi because uyafunda phela usebenza? So like ilento ngibuza yona mina so wathi mangimbuza wathi mengitshela wathi angifike kuyena so ngathi mangifike kuyena so umuntu omakhelwane ngafika kuyena so mangifika kuyena uyangitshela ukuthi no like lokhu bese kukhulume kuphi kumele mina mhlambe ngilale naye ngibuza ukuthi kanjani like wathi umlisa mos yes umuntu wesilisa lo muntu awusho ukuthi uneyingane nomkakhe. Yes, that thing yona into engithusa kakhulu le nami ngagcina ngidideka nga-understand ukuthi kum kanjani. Shothi udlalela ama-team wonke. Yes. So like but ngokuthi ngangazi but wacishe wangibamba because nami ngangazi wathi mengitshela lokho ngathuka and lapha ngiphuma ngishiya ngihamba. Ukushiya mhlambe kangakanani ngeminyaka? Like I think because like ngangifunda esikoleni mhlawumbe I think like mhlawumbe ngishiya ngo-20 years. Yo. So mayikutshela lento uyathuka kuphela akukho nje kufika ukuthi ulwe indlela thizeni. So like mengitshela ngayinje mhlawumbe like before ithi ngifike ngize kuyena nje mhlawumbe umuntu eqoqela uyadlala something and then but mase ngifika kuyena ngambona ukuthi lo muntu u serious. And when straight exactly awudlalele ni team? No that's a thing angayitshena ngangimbuka njengomuntu ofana njengami so that's the reason why ngangimthatha njenge role model mina. Mhlambe mawusubuyisela ingqondo emumva akhona ama red flags oyewabona ukuthi lo muntu lo akadlalele le team engidlalelayo? No like bengekho but like bengibe nama senses ukuthi why like ngasonke isikhathi efuna unginika ulift but kodwa kungenayo ishow kwizinto kuyiyona yona leyo. Ubegqoka kanjani mhlambe indlela yokugqoka wakhe ibiveza njengomuntu wesilisa ophelele? I like sometimes ube umuntu ogqoka ama shorts yeah so like there's la mafishane kakhulu. Exactly yes. Aveza ivanga. Yeah. So like ngi-impress ngendlela aphila ngayo ngitshethe umuntu right but like cause umsebenzi awusebenzayo like imoto ehamba ngayo lifestyle yakhe. Yes, uloaded lo muntu. Exactly. Manje mecela le nto leyo uyewenza njani?
So like mina ngile kuyena phela bengazi ukuthi like mhlawumbe uyajoker yakho serious but like if sengifika kuyena ngamthola no lo muntu engazothi serious uqinisile lo muntu so lapho yila ngaswa khona nga decide ukuthi ngavele ngaphuma ngabaleka exact because into esengenzela ukuthi ngangayinayini ukuthi ngisengimbothe lo into ekhuluma serious ngayo so uke wamgcina ngaleso sikhathi leso akwazi ukuphinda umbone no phindanga ngambona because like into esegcine yenze bese ngirecognition mhlawumbe efonini like uthini efonini so efonini lokhu like kunokungisendela message ukuthi like lento besikhulumile angakayilungisi like angakayenzi hayibo mhlambe ungabe uke wayitshela ingane zakhe noma uke wakhuluma nomkakhe no for now akaze ngikhulume naye awukazi isikuphi izathu izathu like because like angifuni mhlambe like mhlambe ukuthi into ayigcine kuyena le egcine siyenze mhlambe uzobakhatha hayibo manje kumanje uphi umlisa like no usumuntu khona nje uphilela impilo yakhe la phila khona nje akaze azama ukubamba ngenkani no azange yeah yabo ezinye izinto ukukhuluma nje iqiniso umuntu mayezovela kusukela nje obulili obufana nobakho uke ube nokuzinyanya kwaye wena self ukuthi hayibo kanti lo muntu ngithatha kanjani mhlambe ngabe indlela engigqoka ngayo mhlambe imtshengisa ukuthi ngiluphi uhlobo noma mhlambe indlela engikhuluma ngayo noma indlela engiyiyona ukuzibuza izinto eziningi uzogcina usuyinyanya kwaye nawe so awukaze wena ufinyelele ekuthenini mhlambe ufuna ukushintsha indlela ogqoka ngayo noma indlela okhuluma ngayo mhlambe uzishintshe wena ukuze uzokhona ukubonisa ukuthi hayibo ngingumuntu wesilisa mina ophelela angidlaleli nje team enye no like akukho like ngingayinyeza ngakho but like ngayinika ukuthi cause ngiyazazi mina like ngumuntu wesilisa ophelele so like ngabona ukuthi inkinga kuyena ayikho kumina okay so baningi abanye abantu aseke ngayezwa beqondana nesimo esinje uthola ukuthi abanye abaphunyuki-ke bona babanjwa uthola ukuthi bazodlwenguleka mhlambe ukuthola ukuthi abakazi baze bayithola i-counselling abakahili lento le isabalimaza mhlambe ungafisa ukuthini kubona abasaba ngisho nanokukhuluma baphumela obala ukuthi hayibo seke ngihlelwa isimo esinje no angakusho kubona ngathi mina no like lento bayikhulumi because like maybe ngayikhulumi izogcina ba affect impilo yabo so like angakusho mina like abaphumela obala bayakwazi ukuthi bayikhulume lonto le yeah ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivakashele so njengoba usukhulumile uzizwa kanjani njengamanje like ngizongazi zikhona like ngi free now like azuthi mase kuthiwa kuyenzeka lo mlisa lo uyakhona uqondana nale video le mhlambe imapha amagama ofisa ukwadlulisa kuyena like ukuthi no like akazami like mawukuthi umuntu kanje like akazami mhlawumbe like abheka abantu abafana cishe bafane njengaye at least is like hayi abantu aba straight yes angisho ukuthi into ezokwenzeka empilweni yakho and angisho ukuthi ngiyakufisela kona but uma sekuthiwa kuyenzeka uGod ukubusisa ngomntwana oyilolu hlobo mhlambe ngabe ungamuphi support noma ungamthathisa komntwana nje ongamzali omdubayo no like ngasho ukuthi angeke ngikwazi like ngingamnika support like ngingamnika support but like umnika kwami support ngingamnika neadvice ngoba sengizama ukunika advice lo ukuthi like akazama ukuthi like akabheke like abantu itype yakhe abantu like abalinka kulento ayiyo yes abacishe bafana naye uvela uthola umakoti wakwakho umakoti abeyindoda ungamamkela ekhaya aish like yona into engeke ngize ngikwazi ke ngobani uthe ungamsupport umntwana wakho no like umntwana ngingamsupport because like noma yena abe umakoti like umlisa angizonga ke so like yabona ukuthi ngeke uzumsupport no like yabona la ngeke ngize ngikwazi ukumsupport umuntu ungamduba umntwana wakho umntwana like ish like phela sekuphoqa like owami but ngeke ngize ngimdube but khona izinto engeke ngize ngikwazi ukumsupporta kuzona but awukho umgqomo okulahla umuntu yabona kunjalo but like yeah ngisho uyamngeni yeah no like yakona kunzima like ukamngeni kunzima kakhulu kunzima and bakhona abazali abadlula kuzona zonke lezi zinto lezi uthola ukuthi umntwana uyayidinga support abanye bashadile abanye bashadelwe today uthola ukuthi ushade nobulili
bomuntu ofana nobakhe. Kodwa abazali isuke ingekho into abazoyenza, kufanele baba support ekugcineni because banjalo ayikho into esuke ingenziwa. Mhlambe kulabo bazali abangakhona ukwamukela njengoba uveza njengamanje usinawe ngeke uzokhona ukuyamukela lento enjalo. Mhlambe ungafisa ukuthini kubona? Uthola ukuthi badlula kusona leso simo njengamanje. Ngingathi mina into abangayenza bona noma kunzima ukwamukela but abazama ukuyifundisa ukwamukela because ngeke uzokwazi ukumshintsha umuntu mevele edaliwe ukwazi umshintsha njengoba uwasho ukuthi umuntu okwazi ukumlahla. Yes. So abazama ukumsupport noma kunzima ukumsupport. Yazi khona omunye usisi engimaziyo uthi uye wahlukumezeka emndenini azalwa kuwona, wareshwa abazali wathi mebabikela bayishaya indiva bayigcoba ngeenyawo ngoba nakho kwakuyilunga lomndeni lalemraphile. So waseshintsha wasethi abantu besilisa shuthi kahle mina kufanele ngibafuna kuze kube manje uyithandanela namantombazana. So uyambona lo muntu lo ukuthi akazalwanga enjalo, ushintshe ngesimanga sokuthi uwehlelwa isigameko sokuthi abamdlwengule. So abantu besilisa wabanyanya kusuka lapho wasethandana namantombazana. So kulesi simo esinjalo kubantu abashintsha ngendlela ngenxa yegameko ezibehlelile, ungathini kubona? Ibona abadinga ukusupport labo most people abadinga ukusupport ngisho labo kumele banikwe isupport. Yeah. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivakashele namhlanje. I hope njengoba usukhulumile mhlambe kuzodlula kuzobohla enhlizweni yakho because ukukhuluma kuyikhambi elisiza kakhulu inhliziyo uma uyibhodla into uyikhiphe. I think kuke kwehle. So ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivakashele ngifisela inhlanhla kona konke. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Mbuke lapha ekhaya ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyathanda kakhulu. Bye. Ngihleli ngedwa la ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q, so usebenzisa uthi black 50 i-promo code mufuna ukubheja. So immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-50 rand mahala mase bekunikeza nama spins ay-25. So ibani ni register. Ngiyathanda kakhulu. Bye. The Black Life TV.